Te Pak Bodok ngasudon bak pengai kendu ipi. Te naku apan keli ipi hakaba ya te bat ka cinglong ciman jong kani ka state ke jongi hakaba kani ka sorkar MDE kebala yalam ke MPP kelas nisyar lacan kudatar kesan senem dia ka jinglap jong pi kalong kumlo ka kapit kabiang ni kalong kumlo jing so jong pi Haka jing lap ka jing siam jang abat kat kum ki kamru bakalale te kene sorkar te kapiang pi namar chief minister ru ukloi pan sngap pan sngo ya ka jing kerpat jong ki babun khamtam kini ki ula penyo penkhai ki blok ru jin kan utulisyu nang ta kini ki civil subdivision fair te seki kam penroi ru na i ba kam state haparo kiliang te nga kitbok kirwiang ba hauni akan ni ka next time ru nga kermen pakadang bathi maka ya u sebi sangka jing susya ban lam khmat ru ya ka sorkar jakan ni ka ju ni ka parti NPP lengba ka jing yalam kum korat sama kum chief minister jong ka state ban yalam ya ka sorkar bat ban le sibun ru ki aka kiba ka jelahi berkowe ki khmi leti takamut pa nagdaw jong pi ru pi don nasenta jong MPP te haga constituency ke jong pi kamut ba pihak kersan ya ka ngan kersan be jak NPP namar nga i ba kum kini ki wewe ki parti pun bagi su senrop itang aka NPP la challenge ni pe ban ong ya ka kongres kam nama kala tahun hi nadu sentral kengam idon jengkermen hoi kila ban job katukan ni isip tanpa ban yalam kemat ya ka sorkar tengam idon jengkermen pi dan ring idang ya kermen scam baik jak NPP te hapo agarane kor constituency jong pi haga jing so jong pi ukertong ba pi kersan udan jing kermen ban poi sakatong jong jing jong kum balong mentate nga idon jengkermen mat kanang kat nayak kisngi kemut kata kenang klan namar ba babun nagi wei parti ru lawan ban yasok pat ke MPP takadaw ngut idon ke jengkermen ka scam kan rakyat ke jingjong te tang kata swa dog ni senang ya kendu keblai mo keblai piru